Hapit masunog guys, saga mo ang payag. May naman gani ang taon kay na iwasan ra. Og nakaharvest gapon mi guys og utanon taliwala sa kainit sa adlaw. Makita na to guys. Hello guys. Mayo gani guys kay ni tungas mi. Naka hukumi guys nga amo ang subay ng amo ang lagkaw sa bukid guys. Kay taod-taod na ra taon ni nga wa gyud namo masubay. Sus mao jud mo nakita guys nga ang palibot sa among payag gisunog na. Way ba kisa nagsunog ani guys entero bungtod. Pikas-pikas bungtod ani guys nangasunog. Gawa sa mo agad yung payag kay wa agad yung taon maapil. Kanang wildfire guys bisag kinsa ba kay ga kuan ani basta kay wa hibaw og unsang klases kayo ni guys nakasunog. Tungod sa init sa panahon guys. Basta kay ang among bumbiro dinhi sa lungsod sa Valencia guys nagkabuang-buang in town. Halos tanang adlaw mutunga sa bukid. Wa din magtuo guys nga usa na diay ning amo ang dapit ani. Gitungasan na diay ni og bombero. Matud pa sa amo ang gikaistorya ganina. Swerte kayo guys kay wa jud maapil ag amo ang lagkaw. Kaluoy ba yung taon sa among lagkaw nga sa ingon ani ra ni guys. Pero memorable gyud ni taon para nako. Kay bisag wa mi jam mo nagpukod jud mig lagkaw aning ibabaw kay panahon sa dagko og dagat or makinaunsa ang dirimis ubos makanami dangpan dito sa ibabaw. Mao ni guys. Madyo gani agamo mga tanong mo ra pud masunog dito ra lagi sa atbang sa bungtod. Ang diani sa mo wa man kaadyo. Kaluya in taon mi guys nga ngamo in taon gipananong wa inton mga sunog. Ang hinuon ang amo ang lagkaw amo man pud taon ning silig-siligan kay waon namo ni ang mga alayang sagbot kay basig mo ni kamangan og kalayo unja. Adi kalikayan guys murag nangamatay jud akong kamuti pero dili man po ni tanan kay panahon ani nga muulan mo tubo ra man ni siya guys. Basta dito sa atbang jud guys sunog jud. Nagsubay na mo ani guys nga nasunog si Mambilin rapod kay nakaahat sila adto po siyang yuta kay day report nga nasunog. So siya po gasubay na mo nga hapit maapil aga mo ang payag. Gagulin taon yung gawna-huna guys kay simba ko og naapil pa unsa una in town. Mao ra ba yung tapog gasto na mo ani guys. Hay noon hinlo man sa sud kay silhig-siligan man. Ang palibot guys. Ato makita nga ang isig kakilid lagi sa among area nangasunog. Guys. Murag ang amo arang lagkaw pure buyag mo gilihayan. Nangasunog na pa dong adto. Ritso pod adtong kuan. Atong
Pikas bungtod guys. Nitungas ko no bumbiro aning dapita guys kay reklamo ang mga residente kay kasi mga sunog kuno pug ilang balay. Patwire gawang ani guys. Nasunog des pikas oh. Arang inita guys, galagiting ang kainit sa adlaw. O huwaw kaayo guys, wa pod kayo yung mga tubig aning dapita. Makita na to guys ang kuros kitong area ni Mambilin. Di man kayo maklaro basta kay nasunog ni apil guys sa tatong iyang lagkaw pud sa ibabaw. Gikan ni dito siyang lagkaw guys ni lukop aning dapita. Gikan siyang lagkaw ngadto sa kuros ngari pod aning dapita. Swerte kaayo guys, blessing kay ko kay wag gyud maunsag akong payag. Guys, gutisgot lagi mi guys. Kung pananglit og magbalay di ay ta aning bungtod labi na og taliwad-an tagkugon. Di day angay kakumpiyansaan guys, kinahanglan jud nga hinlo jud ang imong lagkaw kay peligro og itsani og sigarilyo. Impas jud kuno ang imuhang lagkaw anang taliwas kakugnan. Sama ani guys oh, anugon kay mga saging. Kani guys hinas jud ni siya. Busa kamong naglagkaw mo sa taliwas kakugnan kanang palibot nyo mga kugon hinluin taw na daan kay ting init ra ba basin og masunog ni masama ni ning amo ang dapit nga halos masunog na ang lagkaw. Ang saging guys, luoy kay tanaw na. Ngadto na nis kabayanan guys, mga sunog na sila. Aga plano mi si Mr. Ani guys nga among tarungon na ning labat guys kay daghan na kay mag-standby de kuno diri sa sud. Labi na kuno panahon sa gabi guys. Daghan ko na ni mag-standby mga batanon. Hala. Unsa kay ilang hunahuna ning amo ang lagkaw no. Anhi guys mag-standby mga batanon kuno. A few moments later. Human sa among pagbanguha og kawayan guys kay amo malagi si Jang Labton na may kawayan sa atbang. Nagkuha kog utanon guys akong dadon sa ubos. May lang mag-utag kapayas, utan o gabi. May laman ni guys kay libre na ni, di na ni mamalit sa merkado. Ganahan may utan kapayas guys sa gulan o gabi para palaot.
Nindot na kayo ni guys. Libre na kayo ng sudan na to ani. Giparisan po tanglad guys, na may dang tanglad. Amitad kayo lagi guys kung naa ka aning bukid mananom tanom, makaagi lagi ka. Daghang salamat guys sa pagsilip sa akong videos. Og ako manghinaot guys nga saway pagsawa sa inyong pagsilip sa akong mga videos. Magpabilin mo sa kanunay guys, kay kung wala ka mo, wala usab ako. Og ako mo yun guys, daghang kayong salamat. Bye bye.